Беһиги чурапчылыгы быйылгы улахан үт программатыгар сүдбагы сайлыкка билеген 2 тыгынча 200 ынак сөһү сайлыкка тагыста ол курдук тыгынча 200 төбө ылнык сөһү мантан беһиги быйылгы сыллагы үпү булана 5 тыгынча 465 тонна быйга беһиги 364 тонна буланнахпыт ыйдагыбыт оны бүгүнгү күн туругунан беһи күннәгы үпүт 34 тоннага теннесте олабатар беһиги аспы сыллагыны кыттан нир боллакпытына бу көрдөрүбүт үрдүктен сыналыбыт маннаттан бу келинги кемге ардактаты систематынан онна бу келин ардактар тарыяннар аластар бытыгар хин сайлыктар бытыгар отмас хин көрөн үйүнне иннен бу сөйлөрбүт нактарбыт истирекелер хин бу үт эблинне ден сыналыбыт бихага билигинге тургунан 4 тыгынча 700 ганар нактырата олабатер биге бу ганар накпыт 62 биргана төрөтө онтан мантан калбык кемге биге ме үпү план толорор бутур соруктанын үлелибит маннаттан бу биге ыскыпка чурапчыбыт бу үтү гынга ден туспа бетин правлениятынан сайлыктаһаңа балахыньор бута ол курдук сайлыкка ганар нактарга аттан сайлыктаһын үтүнгенен үс солкубайынан колобра эбен турар колор биохунус алтон сокубай болда те субсидиялын байдын эненен бу сайлыкка таксы бияка уру туркаттан сүрдөгөн интерестэхтер биогус бутер билем данное время отут кетенче тонна келер хеп оны в данное время ату биене оланы чорпчулуун егер манна чумазай чорпчинский молочный заводка 10 тонна келер күнай онды кабытын болған переработкалан барамыт топытын орабыт кефир соурат сметана сливки онны күрдік продукцияны орабыт онтан нәһелектер болланы қаз бидди нәһелек білеген арыйын орар билен туппут үттериттен полностью арыйын оран тон балан күрдік турарабыт эмекинерге оны болланы быйылгы хыл оны эхинги хылга арый белен боларын кынайын кайыхатыбыт потому что былырын арыйбы да аяк болан я полностью жорпчулуунары болбакка атын улустар эме арыйын ада еннер жалык полностью токаятылар заявка бердим бербиттере ол заявка бутан аттан оңрак теппит булан болдан 500 такка тынча тонна онтуко болана биене билен данное время тон үтө өңөрдө билен антон жоннор бары үттерин туттаран эрелер